тәртиптә мәңге сөнмәс нур. Assalamu alaykum. Tertip Radyosu'nun Мәңгі Sönmez Nur deb ismlenen topşuların yaratuvchi hürmetli dinləyicilərimiz, muhterem din kardeşlerimiz. İzgi ozandan başlanıp gitken bu gün barçağızada şadlı kuvanışlar, umuşlar, көңіл тынычлыгы alıp kelsin. Sizni Allah Teala'ga tağında yakın etsin. Bizning bilen o'tkazgan har saatigizni ko'ngilli de, foydali da qilsin. İzgi ozan bilen başlanıp gitken bizning ishimizda bor tek sizga izgilik qilу maqsadidan mana. Tertip Radyosu'nun Мәңгі Sönmez Nur deb isimlenen topşuruların daimi tınlap barışı hürmetli din kardeşlerimiz. Bugün matbuat çaralarında, radyoda, telekanallarda 8 Mart ayından topşuruları büyük köplep dünya kuredir. Ama biz kütere turgan tematika közleginden qaraganda, köngüller yakınlaşıp gelişi Ramazan ayı turunda fikir yürütüğünü talep eder şulay bit. Çünkü 11 Mart'ta başlanası urazağa, yana kirerge tilevşiler yıldan yıl arta, anı kamil üterge tırışı için məlumat her şey yeterlik bulup bite almay. Şuşu ihtiyaclarını qanagatlandırу maqsadından men bugün hürmetli dinləyicilərimiz sizning yanınızga qonaqqa tanılgan din bilgisi, uzaq yıllar Tataristan müftiyi vazifalarını başqargan bugün Qozonning Beshbalta masjidida imam xatib G'usmat Hazrat Ishaqini chaqirdim. Hazrat, assalamu alaykum. G'ajayib bir şurga kelib yetib жатабыз. Ул да булса Ramazan ayı yakınlaşa, менә şu Ramazan ayı yakınlaşkanda bizning musulmonlar niндейдер bir ikinci halatda yaşay başlay. Şuşa hikmet turunda, Ramazan ayına urazaga әзерләнү turunda сөйләшеп аласы келді sizning bilan. Ne için sizning bilan? Siz endi imamlar arasında aqsaqal, siz endi tecrübe toplagan, yetakchilik orunlarında ishlab tecrübe toplagan kishi, bugün de imam xatib bo'lib ishlaysiz. Şuna ko'ra sizning fikringiz әле biz sizning orqali bit ko'z oldida tutamiz Rashid Abustayni. Aның kitapları aşağı biz bütünümüz dinge keldik, namazga bastık. Şuşulardan çıkıp men sizge birinci soru beresim kele. Әнегіз dini kişi bo'lgaч, siz şuşunday ruhta o'sgaч, mana ol Ramazan oylari yaqinlashu, әниләрегез şuna әзерләнгәндә siz әле bala kişi, ol vaqtda halat işi gittirib bugün ko'z aldına kele. Nindi hisler uyata ol bugün. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi ja'ala Ramazana dawa'an linufusi vel arwah. Vessalatu vesselamu ala eşrefi halqihi ve ekremi ibadihi Muhammedin ibni Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayın köngüllerimiz hem tenlerimiz, canlarımızın davası için yaratkan Allah subhanahu ve teala'ga hamdü sena maktabalarımız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türünden çıkan salavat şerifelerimiz bulsaydı. Rahmet Allah razı olsun. Ramazan ayı kelib jite. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sahabeler dua kılarlarıydı. Allahümme barik lana fi Şaban ve balighna Ramazan. Ya Rabbim bereketli Şaban ayı olsaydı ve balighna Ramazan ayına erişsek idi. Ramazan ayına yaşasak idi. İsen kalsak idi degen manada. Köpküne sahabeler yartı yıl kala dua kılarlarıydı. Ey Rabbim Ramazan'ını kursaq idi deb hazırlanabız, kitabız, lakin sahabeler Ramazan ayı kitu bilen birşila başlaylarıydı. Hem ikinci Ramazan'a erişsek idi deb dua kılarlarıydı. Көз алдыбызга китерик, köpmü kişiler dünyadan öttü. Mana şu o'tgan Ramazanda alар isenler idi, bu Ramazanda alар yok. Yarında 90 yaşlık, 85 yaşlık kişiler dünyadan gitti iken o tabii hal. Lakin aralarında biteli 50 yaşlık, 60 yaşlık kişiler de dünyadan öttüler. Şaptığına tanışlarımız, bilgen kişilerimiz, kurşularımız, alар erişmediler Ramazan'a. Annemni iska tushirib so'rab berdigiz. Bir intervyuda mendan so'raganlar edi. Ali u vaqtni men mufti edim. Siz nechik mana ko'proq o'zingizni mufti deb bilasizmi, his etasizmi yoki Rashida Abustay o'g'li deb his etasizmi degan so'rovga uzoq o'ylamish aytdim. Muftilik bit ul bugun bor, ertaga yo'q. Bugun sen ul darajada, ertaga ul darajadan ketding. Sen qoldirding ul darajani. Ammo lakin Rashida Abustayning o'g'li ul mangilik. Chunki bugungi kunga qadar shu annemning duolari, annemning bizga qarata bo'lgan tarbiyasi, boshqa kishilarga qarata onun jiloligi, onun rahimligi, şefkati hamda o'z bolalarından da ortiqroq ko'rgan shogirdlari orqasidan sipi öğreteydi. Bir de bir olma, bir de qayg'urma, öğrenirsin, qart tugul, ayda boshlab jibar, mana men senga hozir öğretem. Lakin Qur'on o'qirga öğretganchi, tajvid hukmlarini öğretganchi, anim eng birinchi namozni öğreteydi. Namoz o'qimasangiz, namoz için girmasangiz, men sizga Qur'on o'qishni öğretmeyim, tajvidni de öğretmeyim, mana namozni menga
söylep birigiz, taharatning farzlarini, sunnatlarini anlatıp birigiz, namazning farz sunnatlarini menga imtihonlaringizni topshirig'iz. So'ndan endi boshqa darslarga ko'chamiz deb, ani mana namozning ahamiyatini söyleydi. Мәңгі сүнмәс нур. Endi biz 6 bala bulup istik, 5 kız bir malay men kichkinadan ida uraza qolmadi. 8 yaşlik bo'lgan vaqtda da bizga ul vaqtni balki uraza da farz tuguldir. Ammo lakin shu sahardagi bo'lgan xush islar, tamni rizqlar, tigi boy mol tabun balki bo'lmagandir. Lekin anining, davanining pishirgan rizqlari, begrek de sahardagi bo'lgan süt bilan pishgan kakao islari, ani tamni yetib shu Ramazon oyida pishiraydi, barangi bulamı bilan kotlet pishiraydi. Hozirda men qaybir vaqtni ittashim aytam, qarali anisi naq ani shekilli, naq davani shekilli pishirgansan bitib maqtib. Osman Hazrat shunda o'ylayman, anilar pishirgan kotlet ta'mini baribir topib bo'lmaydi. Shulay. Anilar pishirgani u boshqacha. Begrakda shu saharda avuz ochgan kutib olasan. Ramazon oyida birgalashib tuganlar bilan, chaqirilgan qo'noqlar bilan birga avuz ochasan. Tarix namozlarini birga o'qiysan. Yurtdami yoki qosha boraydik Marjani masjidine. Mana shu hislar subhanallah. Hozir olay erkin bo'lganmi, rizq mo'l bo'lganmi yoki Qozonda bugungi kunda 80 dan ortiq masjid bo'lib, Tataristonda 1000 da ortiq masjid bo'lganmi, ilk vaqtda qadri tağda kişilere gidi. İsimde babaylar tarix namazlarına kilgen şunda o'q masjidda avuz açışı babaylar gazetine kichkinagina bir ko'ylak paket yasab de shu izimni tuturalar edi de taratalar edi. Azandan so'ng avuz açıp birga akşam namazı o'qiydik. Masjid Marjanida shunda bo'lgan rizqlar bilan avuz açaydik da ham tarixga qolaydik. Mana shu vaqtlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabeleri şu Ramazan ayın bir qatı hürmetlileriydi. Qaragız bek zo'r qo'noq kela. Agar da aytsalar, mana sizning shaharingizga, sizning avulingizga, sizning jumhuriyatingizga bek zo'r bir podsho, prezident kela deb aytsalar, biz uni kutib olamiz, nishib qarshi olamiz, narsa oshatirmiz, narsa silarmiz, narsa bilan maqtanlarmiz, nindi bo'lak beririz deb kutib olamiz. Shaltiratib so'raymiz, aeroportdami, samolyotga o'tirdimi, necha minutda kelib yetirsiz ekan deb zo'r xo'jalarni, podsholarni, darajali qo'noqni nisha kutib olamiz. Naq shula yo'q. Mana Ramazan ayın biz şulay kutib olira tiyish. Ramazan ul bir hikmetli, bereketli ay. Ramazanda uraza tuttuğunu Allah Teala farz etti. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhi'l Kur'an huden linnâsi ve beyinâti minel huda vel furqan. Ramazan ayı ul şu hatlik mübarek ay, hatta Ramazan ayında Allah Teala Kur'an'ı indire başladı. Huden linnâsi mendelerini hidayetke kundire tırgan, hak bilen batilini ayıra tırgan, halal bilen haramni ayıra tırgan, bizni dünya ahiret baxtli itatirgan Kur'an Kerim şu Ramazan ayında inge başladı. Femen şehide minkum şehra felyasumuh. Birovgi selamet halinde şu ayga erişse, selamet halinde belagatga erişip seferde bulmuşu şu ayını karşı alsa felyasumuh. Allah Teala etti, oruza tutsun. Endi birovgi avru bulsa, seferde bulsa, başka türlü sebepler bulsa, balayımızı şu hatun bulsa, yıklı hatun bulsa, Allah Teala kişi gitmegen nerse bile yüklemiyor. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah Teala bir qaşanda bendege kişi gitmegen nerse bile yüklemiyor. Allah Teala sizge ağırlıkını tilemiyor, jengillikni tiliyor. Niçin Allah Teala özünün emri bilen bizge buyurdu? Mine şu Ramazan urazasın. Anın hikmeti nersede uraza, Yahudilerde de var. Uraza pravoslavi vakillerinde, Nasaralarda da var. Bizniki alardan nerse bilen ayrılıp dura. Hem anın çın tulu məğnesi nersede. Biz indi köpmedir anlata başladık. Anda Kur'an-ı Kerim inge başlagan Allah'ın rahmeti. Ama lakin mine kingire gittirip. Kingire gitip anar bir köp vakit gerek. Ama lakin şu aybirini kıska şağına etken vakitte nişe gitip Allah Teala başka kavimlerge urazanı farz etken şekilde bizge de Ramazan ayında urazanı farz etti. İşkinekin tugel, it rizgından atıyılırga tugel, falan rizq aşağız, falanını aşamağız kindіз deb etip tugel, belki Allah Teala umuman kıyaş çıkkançaya kadar saharını aşap, kıyaş bayağından sonra iftar etip, kını boyu uraza. Mına bunun hikmeti Allah Subhanahu wa Ta'ala etti, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Şu Ramazan ayında uraza tutup bilen siz selametlenirsiz demedi. Sizning bir bağırlarınız selametlenir demedi. Sizning figurlarınız maturlanır, yoki yüzleriniz ağarır demedi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayta: "La'allakum tattaqun."
tattaqun, şayetki siz Allah Teala'ga yakın bulursunuz hem takvalığınız artar. Açlıktan Allah Teala özü saklasın. Rizq bulmasa, begerek de su bulmasa, bugünkü günde görəbiz qayber illerde şu aybirler yok. Mana şu Allah Subhanahu ve Teala bizning imanımızını, Allah'a bulgan muhabbetimizni rizqdan tıyıp sınıtıran bula. Kimdir aytar bek jengil deb aytuvi mümkün. Belki jengildir bugünkü günde saharda Allah aytib başlayız. İftarda, to'yda şekilli rizqlar bizni kutib tura. Jengildir qaydir 13 saat, 15 saat, jeykini 18-19 saat urazat tutu. Amma lakin ul bit ala rizqtangına tıyılı tugil. Tertipte мәңгі sönmez nur. Hazret siz şoqti ömür yaşayan kişi, biz indi yaştaşlar deb aytırga bola. Siz ko'pdan muftiy bo'lib ishladingiz, 15 yilga yaqin. Chet illarda bir ko'p yurisiz. Sizning Ramazon ayın urazani boshqa illarda qarshilaganingiz bormi? Xalq andan ishiga tirib qarshilayani, butun yerda da adam bolasına bir turli yig'inti yasaymi, bir turli hislar uyatami, bir turli amallarga itarami. Liviyada o'qidim, Buxoroda madrasada 4 yil o'qidim. Sonradan Saudi Arabistan'da praktik o'tdim. Müftülükten gitgenden sonra şaqtığına Ramazan aylarında seferde jerge to'g'ri keldi. Hatta Kanada, Amerikada da Mekke'nin özünde de uraza tutu bilen bizning uraza tutunun birazına ayırması var deb aytırdım. Anın hikmetini istedi. Biz mınamında Rossiyada, salqın qishlarda yoki uzun joylarda tutgan vaqtda urazani bikniq darajada hurmatlab, qarshi olib, anın qadrin bilib, şu avuz açularga chaqirib, iftarlarga qadrin bilib degende og'irliqlarında tuyup siz aytdingiz biteymi? Saudi Arabistanlarında, başqa yerlerde anda tün yoqda, kun bilan tün tegiz deb aytırga bo'la. Amında endi 18-19 saatga so'zilirga mumkin. Bir avuz açudan ikinci sinaqa. O Arabistan'da o'rtacha yil tavliginde o'shay to'g'ri kela 11-12 saat uroza tutdi. Bizde qish kuni ul eng qisqa vaqtlar 9-10 saatda bo'la, lekin jey kuni ul 19-20 saatda bo'la. Shuning uchun ul umuman olgan vaqtda balki bir tegizlanadir. Men aytasim kela, munda urozaning ham urazadan so'ng g'ayitning qadri, lazzati, bayram davom etu, bir-birimizga jiru, bir-birimizni tabriklav, balalarga rizqlar, bo'laklar hazırlav, mana shu aybir bizning ilda menimcha tag'ida ko'ngilliroq shaklda. Hatta namoz o'qimagan kishilarda men bilan shaqtigina tanishlarimni, hatta do'stlarimni allar namozga ali bosganlari yo'q, lekin Ramazon oyi bo'yina uroza tutadilar. U bit aning uchun ko'p ixtiyoriy kish kerak. U nasa degan so'z ixtiyoriy kish. Ixlos degan so'z. Urazada araqsidan da, tamakisinden de, qayber kishi zinasından da, endi alhamdulillah qayber kishi sugunu ham boshqa kerakmagan so'zlardan da tiyiladilar. Mana oy bo'yina allar uroza tutalar da, g'ayitda borib namoz o'qilar da, mana shu oy bo'yina tutgan uroza ularga namozga da, umraga da, hajga da nindidir irtargish bera. Ham o'yli to'xtali men bit oy bo'yina tuta oldim. Oy bo'yina haramdan tiyila aldım. Oy bo'yina tamakiden, zinadan, boshqa turli kerakmagan buzuq so'zlardan saqlana aldım. To'xtali mana bu aybirni bit boshqa oylarda da davom etib bo'ladi deb Alloh taolo angar hidayat beradi. Uraza nindi kış sonu Ramazan ayı degan so'rovga javob izlagan. Javobi shul, raqib haji ko'z oldiga ketir, bizlar bit qayber vaqtni kim dushanba, kim panjshanba uraza tutalar, oyning o'rtasida uraza tutalar. Tag'ida nindidir nazar urazalari bor. Aytmin bu Ramazonda umuman mana shu atnasida ikki tapqir uraza tutishlar bor. Mana shu yolg'iz o'zingina yoki yolg'iz jamoating bilangina, xotning bilangina uraza tutu, onun bir og'irligi bor. Susiysan, jiqlisi kela, kish yo'la, nindidir ayrım bir tigi dard sezmeysen. Ramazan ayında nindigina azın jey bo'lsa da, Ramazan ayının o'zining barakati, o'zining mu'jizaları, hatta şöyle deb aytırdım. Ramazan ayında 19-20 saat bo'lsa da, ol jingil, chunki sen jamoat bilan birga. Jamoat bilan birga ishlangan ish amaga chaqiramiz. O'zingina sen ani bir oy ishlar eding, amaga chaqirib xalq bilan, do'stlaring bilan ani bir kunda, ikki kunda ishlab bitirding bu ishni. Naqshloy Ramazan ayında ayrım Allah Teala dert bere, kuvvet bere. Hem Ramazan ayında kılgan amel başka aylara qaraganda un hem andan da artığırak. Tağda mına şunu aytırıydım. Ramazan ayının hikmetleri, anın mucizaları, anı uraza tutkan kişigine bile. Uraza tutmayan kişige anlatıp bitirip bulmuyor bu aybirlerini. Benim bar tanışlarım, bizim Tatar, Müslüman deyip jirgen dostlarım da var. Hanallah şunlar tutup qarıylar da hürmet izinden yekiminalarını iftarga şakıram. Mına men seni iftarga şakıram. Eğer men bilem sen uraza tutmaysan, lakin mına şu uraza
уразаны хөрмәт итмәсәң, минем ифтарымны хәтта бер хөрмәт ит дип, алар шушы минем ифтарыма ураза тотып киләләр иде дә, икенче көнне мин калган көннәрендә тотам дип әйтәләр иде. Шуның өчен кешене дәгъват иткән вакытта, Аллаһның юлына чакырган вакытта җиңеллек белән, хикмәт белән, хәтта кайбер хәйлә белән чакырга кирәк. Мин ураза түгел, мин ураза тотмадым дисә дә, ураза булмасын, кил әйдә безнең ифтарга. Кил безнең мәҗлескә, мәчеткәме ул, йорткамы ул, ресторан, кафегамы, чакырдың да, һәм ул бөтен кеше белән бергә утыра. Азан әйтелә акшамга, бөтен кеше хөрмә ала, су белән авыз ача. Авыл утыра, мин әйтәм синдә, ал хөрмәне, авыз ач. Мин бит ураза түгел ди. Син менә монда килгәнсең, ал хөрмәне, ач суны безнең белән бергә авыз ач. Ул авыз ача. Әйдә хәзер инде бергә намазга басабыз дип, аңар әйтәсең дә, ил шаккытып туктале, мин дә шушы потокта бит. Мин дә шулар белән бергә бит. Нигә мин алардан киммени? Ул да безнең белән намазга баса. Әле кемдер әйтүе мөмкин, туктале, ул бит тәһарәтсез, бәлки аның тәһарәте бар микән, юк микән? Булыр тәһарәте соңыннан. Менә аның шушы намазга баскан вакытта, акшамга имам матур итеп кыраат белән Коръан укыган вакытта, кулларын күтәреп дуа кылган вакытта, "И Раббым, кабул ит уразамны. И Раббым, тоткан уразабыз бәрәкәтендә гөнаһларымны ярлыкасаң иде. Киләчәк Рамазаннарны күрә алсак иде. Шушы Рамазан бәрәкәтендә безгә, үзебезгә, балаларыбызга тәүфик, хидаят бирсәң иде" дип дуа кылган вакытта, ул да бит кулын күтәреп дуа кыла. Ул да амин дип тора да, һәм үзе дә сизми ничек итеп аның күңеле йомшаганын, һәм дә соңыннан шушы безнең рәткә кирип киткән үзе дә сизми. Соңыннан ничә еллардан соң, хәзрәт, менә шул вакытны миңа шулай итеп катырак эндәшкән булсаң, шул вакытны шушы йомшаклыкны күрсәтмәгән булсаң, мин бәлки бу намазга басмас идем, ләкин шул вакытны син миңа, синең киңәшең, мине хөрмәтләп ифтарга чакыруың, миңа шушы гомрәгә бар дип әйтүең, мине бүгенге көндә мине менә шушындый бәхетле итте дип әйтә. Ул бит Аллаһ Тәгаләдән. Сине гаиб итерләр дип белсәң дә, син аны эшлә, дингә чакыр. Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изати ал хасана ваҗадилһум биллати hi ahsan. Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтте, ислам диненә, хидаяткә, Коръанга бәндәне хикмәт белән һәм дә күркәм вагызларың белән чакыр. Кайбер вакытны вагыз да кирәкми, кешегә ләнинди мактану да кирәкми, үзең шушы юлда булуың кирәк. Хатының, балаларың, туганнарың, шәхси үрнәгең булса, теге кешегә вагыз итәргә кирәкми, ул чагыштыра карале. Бу да бит минем шикелле бер гаилә. Карап торырга ул хатны байда түгел. Карап торырга аның балалары миңа караганда, аны минеке 2 булса, аныкы 4, минеке 3 булса, аныкы 6. Аның да бит ризыгы килеп тора. Берсе дә ашка үлмәгән, балалары тәртипле, уразасын тота, ашка үлмәгән, намазын укый, тормышы бара. Нәрсә булды соң минем тормышымда? Нәрсә мин дөрес эшләмим дип кеше уйлана, чөнки син аңар вагаз сөйләмәдең, елмайдың аңар. Ул сиңа рәнҗитә торган сүз әйтсә дә, син сабыр иттең, шуны җыттың да, син аны гафу иттең. Менә шушы әйберләр булса, бәндәгә инде әйдә исламга кил, намазга кил дип чакыру да кирәкми, үзеннән үзе килә торган булалар. Мәңге сөннәс нур. Әйнде уразада кешенең күңелләрен нишкәрә. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның Расулы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, шайтаннар бугауда була. Аллаһның рәхмәт фирештәләре таралып карап торалар, бәндәнең нинди изгелек эшлисе килә, һәм үзенең җиңеллеген бирәләр. Рамазан аенда бер кеше бер әйберне ниятләде икән, ләкин ниндидер бер сәбәп белән эшли алмады. Аллаһ Тәгалә шуны эшләгән шикелле яза торган була. Рамазан аендагы хикмәтләрне сөйләп бетерелеп булмый берничек тә. Әмма ләкин без аны бүген сөйләп бетерергә тырышыйк, чөнки радио тыңлаучыларыбыз көтә, алар үзләре дә әзерләнә. Менә ничек иттереп әзерләнә? Беренче тапкыр әйтик уразага килә торган кешеләр. Монда инде ничек әзерләнергә кирәк, ничек җиңелрәк ул дип аныкларга кирәк. Беләсезме, ураза ул ризыктан гына тыелу түгел. Судан һәм икмәктән гына тыелу түгел. Бызык сүзләрдән, ялгандан, кеше турында начар уйлаудан, гайбәттән, кеше рәнҗетүдән, буш сүзләр сөйләүдән, менә шушы әйбер. Ач тору, кайбер кеше уйлый, ач тору бик авыр инде ул. 18 сәгать ничек итеп ач торырмын? Инде ризыксыз тора алырмын бәлки, ләкин сусыз ничек торырмын? Кайбер кеше врачлар әйтәләр, менә әз дигәндә 1 литр, күп дигәндә 2 литр эчеп бетерә кирәк суны. Чәйне, кофены әле суга хисапламыйлар. Нишләрмен мин инде, тәнем минем сусыз кала бит инде дип, кайбер кеше уйлый, нидер бер хәсрәт килә, хауф килә, борчу килә. Ләкин Рамазан аенда ризыктан тыелу ул иң җиңел нәрсә. Иң җиңел нәрсә Рамазан аенда ризыктан тыелу, ә иң авыр нәрсә Рамазан аенда телне тыю.
g'aybatdan saqlanu, kishi turunda naşarlık uylау, sugunu, kurşularına, tuğanlarına naşarlık kılıdan to'xtalu, tıyılu. Mana şu Ramazan ayında bu big zor bir medrese, big zor bir mektep bu. Ramazan ay boyuna biz o'zimizni terbiyege, bigerek de o'zimizning tanimizni tugul, belki nefsimizni terbiyege irete turan bo'lamiz. Ham şu aybirge Allah Teala jengillikte biri. Başka vakitni ali sugunasin, aşulanasın. Amında Ramazan ayında Peygamberimiz aytdı, kimde kim suksa, naşar sözler aytsa, seni rencitse, nahak sözler aytsa, sen agar narsa deb aytira kerak, ana saim min uraza. Afuyt min uraza. Başka vakitni belki men sen aytgan bo'lar edim degan şekilde. Lakin Ramazan ayında men o'zimni tutgan urazamni yuqa shiqarasım kelmay, kuni bo'yi ashtirularimni men yuqa shiqarasım kelmay, men sabr etam, men uraza, zinhar menga anday so'zlarni aytma deb matur etib indarsang, hatta sen 100%, 1000% haqlı qaytara olasın. Ani butunay izib, butunay yuqa shiqarib tilyali olasın. Ammo lakin Alloh taolo bera sabrlik ham sen shulay urazani hurmatlab tigi kishiga afu etinglar, men uraza. Ayda aniq o'rnina bir va'z tinglayqmi, Qur'on o'qiyqmi, namoz o'qiyqmi deb aytuv xayrliroq. Qabul etaykan, bek yaxshi. Qabul etmaykan, sen o'zingning sabrligingni oldin qo'ygan bo'lasan. Tertipte мәңгі sönmez nur. Aның ayırım etapları var mı terbiyenin? Мен birinci tapqır Ramazan ayında urazat da başlagan kişiler için. Ol nindi bulurga tiyiş әзірлік, aның etapları nindi bulurga tiyiş. Мен siz matur etip, men hali hatırlayayım, bizden bir tapşurda anlatkan yığız anı Ramazan ayın 3'e bölüp. Alimler şulay deb aytadi. Dinde ol andi narsa yo'q, ammo lakin siz aytganingiz var, hem aның bik matur etib anlatganınız var. Şuшы мәсьәләләрне радио тыңлаучыларыбызга яхшырак аңлатыйк әле. Ничек итеп адам баласы үзен үзе контрольдә тотып, үзенең булган нашар гадәтләрен, нашарлыкларын әкренләп этаплап шушы Рамазан айында башлап үзеннән чыгарып бетерергә тиеш. Ничек иттереп? Аллаһ Тәгалә кушканча, Аллаһ Тәгалә боерганча, ул инде Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсенә әверлә әйләнә ала. Беләсезме, бүгенге көндә бик каты күбәйделәр psixologlar, bloggerlar. Үзләре эшләмичә, әле рәтләп үзенең гаиләсендә, ни балалары, ни ир белән хатын арасында, ни үзенең әти-әнисенә инде әйтмим, кайната-кайнанасына бернинди итагать юк, иренә хөрмәт юк, балаларын рәтләп карамый. Менә шушы кайбер бигрәк тә хатын-кызлар, блогерлар иретәләр ничек итеп тәрбияләргә гаиләне, ничек итеп иргә каршы эндәшергә, шәхси бер үзенең пространствын булган. Синаны беркемдә кертергә тиеш түгел. Kaynana ol başı kişi tügül, kaynata tüm böyle, özünün atiyeninin de sana hakları yok, naşla aytırga, bula aytırga deyip, Müslüman bulgan kişiler de, Müslüman bulgan itaatli, terbiyeli, ihlaslı hatunlar da yoldan tayp olup, mına şuşu bloggerlara, psikologlara verilip, mına şuşu yolga kirip giderler. Dünyada birden bir bizning ilk aldı bu gayında zakonlar kabul etip, mına şuşu yığıntıdan Rossiyada yaşauşlarını kutkarıp kalı için şaralar kureler. Prezident'e rahmet, ana LGBT Yönelişinde de nindi matur zakonlar kabul ettiler, konstitutsiyaga da kirir, Allah bilse. Şuşu cehetten çıkıp bir il kısalarında siz aytgan, siz tilegen terbiyeni ötkerip bulam eken. Ben de Allah koşkança yaşap, 5 vakit namazını okup, Ramazan ayında uraza tutup, eğer de ulğına angar gitmese, tabiatı tağı nesedir, nindidir kin uraza talep edetirən olsa, tağı nasına 2 takbir uraza tutup, mına şuşunda terbiye, mına şuşunda haremden tıyılı, mına şuşunda etiyenilerine, kaynanılarına bulgan ihtibar, ihtiram, bunda irine buysunu, hamda hatınını, balalarını hürmet etu, mına şuşu bütün nerse dinde var. Ayında Ramazan ayı, mına şuşu 11 ay Allah Teala bizge tilesen indi vakitte aşarga, eşirge, tilesen indi vakitte cemaatlerimizle birge bulunu Allah Teala bizge halal etken idi. Lakin Ramazan ayında bilgili vakitlere kadar Allah Teala tıydı bizne. Cemaatı bizlerden de, aşağı işiden de, hem
qabatlab aytam, buzuq so'zlardan, kerakmagan so'zlardan. Mana banda agarda shu o'zining nafsin tarbiyali turgan bo'lsa, namoz bilan, oshtiru bilan, hamda itoat bilan, sabrlik bilan, mana u kishiga bir nindi blogerda kerakmi, u kishiga bir nindi psixologda kerakmi? Chunki butun tarbiya ro'zada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Peygamberimiz minberge mingen vakitte bir basqışqa basa da amin deb aytdi. İkinci basqışqa basa da amin deb aytdi. Üçüncü basqışqa basa da amin deb aytdi. Ko'z oldingizga keltirіңіз. Mana men mulla minberge barib basam da amin deb kimdir o'yladim ki bu narsa nega amin Allah da aytdi. Siz belki seyirlengensizdir, belki sırrısızdır narsa ekanini. Cebrail aleyhisselam keldi de menga ish narsani aytdi. Birinchisi o'kinish bo'lsin shu kishiga. Ramazon oyi kelib de o'tib ketib de u kishining gunohlari yorliqanmasa. Demak Ramazon oyi bu mag'firat oyi, gunohlardan poklanu oyi. Biz gunohlar ishlaymiz. Bilgan bilmagan gunohlarimiz bor. Bilib ishlagan hamda unutilib ishlagan gunohlarimiz bor. Yolg'iz ishlagan gunohlarimiz bor. Mana shularning barsida payg'ambarimiz aytdi, Ramazon bilan Ramazon orasida Alloh taolo g'afu etdi, agarda o'li gunohlar bo'lmasa. Bandashilik bilan ishlagan gunohlarimiz bek ko'p. Mana shu oy Ramazon oyi mag'firat oyi. Payg'ambarimiz aytdi, o'kinish bo'lsin shu kishiga Ramazon oyi o'tib ketib de u kishining gunohlarini yorliqamasa deb men amin deb aytdim de. Ikkinchisi o'kinish bo'lsin shu kishiga ati-anilari qortayib da onun qarshisida o'tib de ati-anisining duosini olmasa. Qarаңыз, ati-anisi onu tarbiyaladi, o'stirdi, kishi aytdi, qortaydi, ham bu banda ati-anisini qaramadı, hurmat etmedi, onun duosini olmadi. O'kinish bo'lsin shu kishiga dedi. Uchinchisi, o'kinish bo'lsin shu kishiga mening ismim deb payg'ambarimiz aytdi. Mening ismim zikr etilibdi. Kimdir payg'ambarimiz turunda sili. Payg'ambar Muhammad deb aytdi, sallallohu alayhi va sallam deb ishining nabaki aytgandir. Biz Muhammad degan so'zni eshitdik. Payg'ambar degan so'zni eshitdik. Bizning payg'ambarimiz Madinada degan so'zni eshitdik. Mana shuni eshitgandan so'ng bu bitalik o'sha g'adigina Muhammad turunda so'z bormi? Bizning payg'ambarimiz turunda so'z bor. Shu vaqtni sallallohu alayhi va sallam yoki Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala ali Muhammad yoki tatarcha payg'ambarimizga salam bo'lsin, salovat bo'lsin deb aytadi. Mana shu payg'ambarimiz turunda silagan vaqtda yoki eshitgan vaqtda sallallohu alayhi va sallam deb aytadi. Mana bu hadisdan narsa bilinadi. Bu hadisdan Ramazon oyi mag'firat oyi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir hadisinde aytadi: "Es-salavatul hamsu vel cumu'atu ila al-cumu'a ve Ramazanu ila Ramazana mukaffiratun lima beynahunna iza ijtunibatil kaba'ir." Ramazan ayı bilan kelişi Ramazan ayı 5 vaqt namoz aralari, g'ayit bilan g'ayit aralari, jum'a bilan jum'a aralari banda agarda ulu gunohlardan saqlana turgan bo'lsa, va gunohlarini Alloh taolo o'zidan o'zi yo'qotar dedi. Mangu sunnas nur. Mağfiret ayı, günahlardan yarlıqana turgan ay, kelешек qolgan 11 oyga barakat siri turgan ay, ko'ngillarimizni, nafislarimizni tarbiyali turgan, balalarimizni tavfiqqa eriştire turgan, er bilan xotinning orasini tag'ida nig'ita turgan, chunki erda uraza, xotinda uraza. Onun osh kelish ko'ngillari nishkara, bir-birsine rahimliklari orta, iftar vaqtida bir-birsine muhabbatlari orta, birga rizq hazırlaylar, birga tarbiyaga boralar. Ramazon oyida saharda, iftarda birga uraza tutarlar, birga jili-jili duo qilarlar. Mana shu hikmatni banda agarda anglatigan bo'lsa, u vaqtni bu Ramazon oyida tugul boshqa oylarida uraza tutgan bo'lar edi. Shuning uchun muhtaram aziz qardoshlar, Alloh subhanahu va taolo bizga shu shunday salomatlik berdi, boylik berdi, mumkinchilik berdi. Qarag'iz, tingda sug'ish, bunda ochliq, bunda suv bosgan, harakatlar shartlab yota. Bizde bit iminlik. Qarag'iz, tabundagi bo'lgan rizqlarimiz, shu ne'matning qadrini bilmasak, Allah saqlasin, Alloh taolo bo'lganini da oluvi mumkin. Va in shakartum la azidannakum va in kafartum inna g'adabi la shadid dedi Alloh taolo. Men bergan ne'matlarga shukrona qilmasangiz, mening azobim bek qattiq dedi. Azgina bo'lsa da shukrona qilgan bandaga Alloh taolo orttirib beradigan bo'ladi. Endi birinchi 10 kuni rahmat 10 kuni dedik. Nishik tuturbiz ekan, nishlarimiz ekan, nishik tuturbiz ekan degan vaqtda birinchi 10 kunda Alloh taolo aytdi, rahmat kunlari. Shaqqatasin, nishik tuturmin deysingda, burilib qarasingda biratni o'tgan, 10 kun o'tgan. Subhanalloh, ikkinchi 10 kuni mag'firat kunlari, gunohlardan poklanu kunlari, ham 5-10 kun organizm organ. Ko'pmagina yengil desak da bir og'irligi bor, mashaqqatlari bor. Shu aqtiq 10 kunida da sizdirmishi roza tutu
bu cehennem otundan kutulu. Kayber kişi bir selametlenler için, yabıgır için, nindigine açlıkka, nindigine davaga, Köpmügüne akşa tuzduruğa. Köpmügüne akşa tuzdurup nide. Şirimizin kubisi kubaşaldan, saat 7'den sonra akşam bizde, sabrita bizde saat 9'da anlarsın, tağa şey başlayız. Kayber kişi uraza kilip jitir aldığından selametliği var şekilde. Lakin uraza tutması için uğraşka bara. Tüm taliminde şiir yok biken. Şiirin taban neydi olsa da. Bilegiz bu anı imanı zayıf. Ol Allah bilen hayleyi teskile. Lakin Allah Teala'nın alda bulmuyor. Kayber kişi anın şikar avruğu olsa da, nindedir başka türlü bir yer bağırları anın avurtsa da, şiirin kaşırıga tırışa. Tuptani tutup karimali de bir eşkin uraza tuta. Şu eşkin urazada Allah Teala anar ayrım bir kış bire, dert bire, rejimga kuru sebeple Allah Teala tağı da selametliğin arttıra, uzun da sizmi ay boyundan işi urazı tutkanın. Şunun için köngülde cirekte izlege gerek. Allah'a imanımız, ihlasımız pişli olsa, Allah Teala özünün mucizası bilen Allah'ın şiirlerini de tizete. Eğer de Allah'a ihlasımız, imanımız zayıf olsa, Allah Teala selamet kışında avruğa eğlendire. Eğer de şu imanımız zayıf olsa. İman la'allakum tettakun diye Allah Teala ite. Şayet ki uraza tutu bilen siz selametlenirsiniz değil mi? Allah'a yakınrak olursunuz diye. Şu ayetin devamında Allah Teala ite yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah Teala sizge ağırlıkını tilemi. Allah Teala sizin aç buluğunuzu tilemi. Ne fayda Allah Teala'ga biz açtırıda? Yeki tok buluğda ne fayda yok. Bizge anın zararı da, bizge anın faydası da. Allah Teala ite Ramazan ayının günlerini tuturup gayet şatlığına erişken vakitte bu en zor bayram, en zor ötüş. Ay boyuna uraza tutup, şu gayet gününe Rabbim, ay boyuna tuta aldım bit, kabul et benim urazalarımını. Korkup durgan idim Allah Teala, Rabbim bana güç verdin bit, kuvvet verdin bit, dert verdin bit, bereket verdin bit. Yüreklerge nur indirip, kilide izge Ramazan. İhlas kılgan dualardan yaktıra şehri Kazan. Ramazan, Ramazan, kilide izge Ramazan. Merhametlikle şakırıp yağmur imanlı azan. Merhametlikle şakırıp yağmur imanlı azan. Мәңгі sönmez nur. Kayber zayıflar zekat alarlar, onlara sadakalar verirler. Baylar özlerinin bulgan mallarından tiyişli zekatlarını çıkarırlar Ramazan ayında. Ramazan ayında yumart bularlar. Çünkü Allah bilerler bergen bir suma 10 sum bergen şekilde ecir sevabı bular Ramazan ayında. Eğer Ramazan ayında bir miskinni, yetimni, muhtajını eğer de aşatsan, işirtsen Allah Teala derecelerini tağı da arttırar bunun ecir sevabının. Ayında tutalmayken, selametliği yok iken, darusuz yaşayalmayken Allah Teala ölsen ölürsün, oraza tutursun değil mi? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Allah Teala nesedi? O vakitne fidye var. Fidye bu nesedigen söz. Bütün neysin gaciz iken oraza tuturga. Bir, şu seherde kup maaşı bir kişi. Ağız açkanda kup maaşı. Şunu tapkırla da. Munda bir şey sum aşı iken, munda 2 sum aşı iken. Şu 8 sumni 30'ga tapkırla da. Bir, miskinlerge, yetimlerge, zayıflerge. Şunu da birge senin halin yok iken, akşam yok iken. Demek baylar sana birge tiyişler. Bir kaşın da Allah Teala bizning dinimizni avraytmadı. Bizim dinimiz jingil. Haminde baylar berdim deb seyine. Yarlılar, miskinler, fakirler elhamdülillah yıl boyuna yartı yılga yeterlik rizq keldi deb seyine. Ayrım bir kategoriya kişilerge to'xtalıyıq әле. Birinchi taqir bu yil uraza tuturga, shunday qarorga kelgan kishilarni ko'z oldiga keltiraylik de, alarning baytag'i balki selamat tugildir. Alarning umtilishlari bor, tilaklari bor, ko'ngillarini ishkargan, tutasılari kela, ammo lekin bir kun, 2 kun, 3 kun tutdilar da hallari nacharlana boshladi. Mana shundaylarni Alloh taolaning rizolig'iga erishirga tirishgan shunday kishilarni sizning bilan do'stlashtirib qo'yasim kelar mening. Mana aytdingiz, Alloh taolo narsa deydi, avratmag'iz, yengillaytigiz deydi. Mana u kishilarni nisha getirib shodlantirir edingiz, u kishilarni nisha getirib tinchlantirir edingiz. Mana tutolmadim bitib onları ömür boyu üzgülenip жүрмәс için. Bu buldu Saud Arabistan'da güzellikle getirdik. Saud Arabistan'ın müftiyi Ramazan ayında seferge çıktı. Biz de konferansiyaga baraydık. Seferge çıktı. Samolyotga oturgaç
niндидер bir ko'lam samolyot ko'tarilgach, butun kishi oldinda xirma olmi bilan suv bilan og'iz ochdi. Kapakindis. Chunki Alloh taolo safarda bo'lgan kishilarga roza tutmag'iz dedi. Rozangizni qoldirig'iz dedi. Shu muftiy aytdi, "Men roza. Alloh taolo safarda bo'lishlarga ham avrularga yengillik berdi. Avru kishi roza tutmasin. Aqshasi bo'lmagan kishi zakat bermasin. Safarda bo'lgan kishi rozani tutmasga haqqi bor." Qay bir kishi aytadi, "Yo'q, menda bir nindi avurlik ko'rmin" deb aytadi. Avurlik ko'rmay ekan agarda ularning o'zining ishi, lekin azgina bo'lsa-da avurlikni sezay ekan. Chunki samolyotga minib o'tirgach, anda tanda suv bita, nindi tezlik bilan isha, Qavshov qo'rquv bor. Qavshov qo'rquv bor. Ondan boshqa anda boshqa organizmlarda harakatga kela, yangar suv kerak, balki darov kerakdir. Shuning uchun Alloh taolo bilmishin aytmadi. As-safaru qit'atu minas saqar degan. Safar ul jahannamning bir kisagi degan so'z. Safarda jirgan kishiga nima bila? Uroza tutarga angar agarda borashlar yo'q. Yaramiysan apa, abzi uroza turadi ekan, uroza tutmasin. Lekin Ramazon oyida Qur'on o'quvlarin, masjidga yuruvlarin agarda bora olsa, tarvihda qatnashuvlarin, iftorga borib va'zlar tinglovlarin, Qur'on o'quvlarin, ilm istovlarin Ramazon oyida boshqa oylarga qaraganda ko'proq ishlasin. Ham shunda Alloh taoladan so'rasin, "Ey Robbim, agarda inson bo'lsa menda tutgan bo'lar edim." Tutib qarasin, ikki kun allanidi mo'jizalar bor bit. Butunlay vrachlar qat'iy ravishda senga uroza tutishga yaramay degan 70 necha yoshlik abilar uroza tutib so'ngidan salomatlandilar. Vrachlar o'zlari shaqqatlar, narsa ashading, nindi darov bilan davolanding. Yo'q, mana men ochtirdim. Chunki ochtiru o'zi bir davo. Payg'ambarimiz aytdi, "Shir ul rizq bilan kira, rizq bilan chiqa." Oshqozoningizni ishga bo'ligiz, birlashsin rizqqa, birlashsin suvga, birlashsin havoga. Mana shu havoga ilish qoldirmishi biz butun sherimizning boshi mana shu ortiq ko'p ashovlardan yoki o'rinsiz vaqtsiz ashovlardan, ondan da qo'rqinchli haram ashovlardan. Shuning uchunda Ramazon oyi u bir shunday hikmatli, lekin birinchi etib o'zi bizning oshqozon biir bog'larimizni tugul, birinchi etib Allohga yaqin bo'liq. Gunohlarimiz yorilqansin. Alloh subhanahu va taolo qabul etsin rozalarimizni. Boshqa vaqtlarni qilmagan izgiliklarni de biz Ramazon oyida qilabizda ham Alloh taoladan uning rahmatini umid etamiz. Endi riyog'ina, maqtanuvina kirmasin. Мәңгі сүнмәс нур. Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda bek zo'r tarbiya bera, payg'ambarimizning hadislaridan bek zo'r tarbiya olamiz biz. U tarbiya borishida Alloh taolo da bizni o'rgatirga tirishib, qana qolmay, qo'yvaqni qadg'i etib ayta, qo'yvaqni kesata, qo'yvaqni qo'rqita. Payg'ambarimizning da andi hadislari ko'p. Шулай бит инде менә җомга мәсьәләсендә тетрәндерә торган хадис, ул пәйгамбәрбез җомга хутбасын укый, сахабаларның кайберләре алларындагы ташлар белән уйнап утыра. Ул вакытта бит инде идән юк, гарәпләрне күз алдына китерик бу шуракта. Шул вакытта хутбадан соң Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә ди? Белеп торыгыз ди. Менә таш белән уйнап утырганнарның бүген җомгага килеп тә җомгалары кабул булмады ди. Шушы хикмәттән чыгып, мин беләм шундый кешеләрне дә, алар 1, 2, 3 ел ураза тотып карый да, аннары яңадан bize. Şuшы хәлгә сезнең карашыгызны куркыту дип әйтмим инде. Барыбер кисәтү кирәк, карашыгызны беләсем килә минем. Андыйлар бәлки күптер. Кемдер 5 вакыт намаз укыды, соңыннан 5 вакыт намазны 2 вакытка гына калдырды. Тагы да Аллаһ Тәгалә күңеленнән тагы шушы hidaятны алганнан соң ул бөтенләй намазны да ташлады. Бу табигый хәл, андыйлар бар. Андыйлар булды, андыйлар булачак. Ләкин нәрсә генә булса да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва анибу иля раббикум." Кайтыгыз Раббыгызга. Күпме генә җирсәгез дә, күпме генә анда харам эшләсәгез дә, күпме генә анда урласагыз да, рәнҗитсәгез дә, мин бөтенләй хәзер өметсез инде, мин бөтенләй биттем инде, Аллаһ Тәгалә мине гафу итми инде дип уйламагыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә ягфиру дуnuba җамига. Аллаһ Тәгалә күп булса да гөнаһларны гафу итә. Анибу, кайтыгыз Раббыгызга. Кайтып китеп җиргән хәлдә дә ахырдан кайтыгыз Раббыгызга. Актык кайтуыгыз Аллаһга булсын. Аллаһ Тәгаләгә хузурына барган вакытта ла илаха иллаллаһ Muhammad Rasulullah kelimesini әйтеп үлегез диде. Аллаһ Тәгалә әйтә. Hamda менә шушы Рамазан айы турында сөйләгән вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аятның дәвамында әйтә: "Ва иза саалака ибади ганни фа инни qarib." Әгәр дә бәндәләр сорасалар, Аллаһ Тәгалә күреп тора микән минем уразамны? Бер үзем генә авыз ачтым, бер үзем генә сахар ашадым, бер үзем генә җылы-җылы менә намазлар укыдым, тәһаҗҗүд намазлары укыдым. Хәзрәт әйткән иде, уң кулыгыз белмәсен, сул кулыгыз эшләгәнен дип, кашара-кашара гына сәдахалар бирдем. Аллаһ Тәгалә мине күреп тора микән? Аллаһ Тәгалә мине ишетә микән дип
bende üz-özüne soru biriyor mümkün. Hem şulay da kayber vakitne. Biz bit yaratабыз maqtanırga, kişi kursun, meni cumada aytsinlar, gazetda yazsınlar. Mına bu falan meşit falan kişi ismi onun akşasına salıngan dep aytsinlar. Nega sen Hazret meni aytmading? Mına men bit sadaqa bergan edim. Falan Abdullah'ni aytding, nega meni aytmading degan kishilar andilar bor. Tabiiy hal. Şuşa şin ko'ngildan ixlos az bo'lu sababli. Alloh taolo ayta, bandalar so'rasalar, Alloh taolo ko'rib turamikan meni tutgan o'razalarimni, o'qan namozlarimni, bergan sadaqalarimni, Alloh taolo javob etib aytanasadi, fa inni qarib. Qarib degan so'z yaqin degan so'z. Alloh taolo ayta, o'ylamasınlar, shiklanmasinlar, qabul bo'larmikan, qabul bo'lmasmikan degan fikrlari bo'lmasin. Men ularga bek yaqin. Ikkinchi bir oyatda Alloh taolo ayta, men ularga mo'yin tomirina qaraganda da yaqinroq. Mana sen mendan metr yarim jiroqda o'tirasan, lekin sendan da yaqinroq Alloh. Ujibu da'vatad da'i. Albatta de Alloh taolo ayta, so'ragan kishining duosini qabul etdim. So'raga kerak, yolmasqa kerak. Mana shu siritiran oy, sahardan so'ng, og'iz ochgandan so'ng, tarovih namozi o'qigandan so'ng Alloh taolo bizning jonimizni, molimizni sotib ola, jannat barabarini. Ey Rabbim, tutdim urazamni. Sen menga farz etganliging Rabbim, tutdim urazamni, o'qidim namozimni, berdim sadaqamni. Ey Rabbim, endi meni hozir ber endi menga deb oyoq tirab Alloh taoladan so'ra kerak. Ujibu da'vatad da'i. Albatta qabul etirman men so'rovchining duosin iza da'ani sırasına. Tekabbürlenmesin. Allah Teala birse hesapsız biri. Allah Teala alsa da Allah saklasın. Bütünlüğü alıyor mümkün. Tige kişi, tige hoca, bu direktör birisine 100'ni, mınsı birir 50'ni. Allah Teala 500 bin birir. Ama acır sevabı o kişi akşabilagına uçi. Akşabilagına tugul bey. Tevfik. Balaların tevfikli, aşağın rızıkların halal, senin yaşavın da hatta tendagi itlerin de halal aşağı üsken, mına şu baylık, tiginde kassıdağı akşa tugul. Biz dünyadan ötkenden son, Allah birinde fayda ettirirler. Ama bu halal buğan turmuşun, Allah karşında sana cennetke, sebepçi bula kirirge. Şunun için de Allah subhanahu ve teala ite, İza da'ani sırasınlar, فَلْيَسْتَجِبُولِ min elbette kabul ettirmin Allah'ın dağaların, فَلْيُؤْمِنُوا bi, lakin mina inansın. Şiklenmensin. Eğer de şiklendi, iken Allah'ın varlığında, birliğinde, eğer de anın irtikatı nıktugul iken, ikilenip kının iteyken, kabul etse itir, kabul etmese etmez, nefseki suçu cumada şimbada intip kırıp karımalı deyip, ikilenip gitsem, andıklar bulmuyor. Allah Teala'ya inansın, şüklenmesin. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Allah Teala şayet ki siz doğru yola konursiz dedi, şayet ki Allah Teala'nın rahmetine erişirsiniz dedi. Baya aytganda Allah Teala'nın getirgen sözleri mena bek uşadı, hem bu öte turgan sözler ko'ngillarga. Aytdingiz bit, so'raganda, sadaqasında, duasında qabul etdim deb aytdingiz boshda. Değil mi? Anları qabul etermin degan va'da bilan aytilganini aytdingiz. Ama qabul etdim deganda ishlading, Allah Teala ko'rdi, eshitdi, qabul etdi. Kimdir aytırmına, men bit sezmadim. Mana buni izlarga kerak. Qaydan? Ramazon oyida siz necha o'zgardingiz? Mana shunda Alloh taolaning qabul etganligi ko'rinaydi. Ko'p mingla muftilar sana fatva bersalar da sen o'zingning ko'nglingdan so'radigan so'z bor. Sening o'razan qabulmi, qabul tugilmi? Mana bu ishing shin ko'ngildanmi, ixlosdanmi? Ko'p kishilar seni maqtasalar da agar sening ko'ngling tinch bo'lmasa, to'xtali men ortiq maqtandim bo'g'ay. To'xtali men ortiq riya kiritdim bo'g'ay. To'xtali mening ismim Alloh bek ko'p seladilar bo'g'ay deb shu qabullik indikatori sening o'zingda bo'lga tiyir. Ko'pmi kishilar senga shulay deb maqtasalar da sen o'ylarga tiyir, ey Rabbim, hali bu dunyodagina maqtadilar, hali oxiratga qolsin. Hali dünyada kimgadir medal verirler, orden verirler, premiye verirler, pensiyasını arttırırlar, yırtını salarlar, maşinasını verirler. Lakin ol bir dünyadağına, mana şu eğer de riya kirse, maqtanu kirse, minminlik kirse, tekabbürlük kirse, ol bütünsi de dünyada bite de, ahiretke birinse de kalmayacağım bular. Şunun için her bir işinin kabulluğu gerek. Bir gerek de Ramazan ayında oraza tutkan bende, güzelliğinize getiririz, 19 saat bir Allah Teala'nın rizalığın ümmet etip, bir tamşı suda kapmayız. Yoksa bir kimde görmeysini, bir özün bir bölmede, yaki maşinada, bir kimde görmeysini, şunda butunkanın prokusunu açtın da, bir iki yetim su içtin, yok bir kimde görmedi. Lakin Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın rizalığı için tutkan oraza, seni bütün böyle kazalardan da seni saklaytıran bula, hem de sendeki bulgan ihtiyari kişini terbiyeleytiren bula. En birinci senin, bana şu tekşürü de, prokurorun da, advokatın da nesab bulgatıyır, senin vicdanın bulgatıyır. A vicdanını nesable terbiyeli alasın, bana şu Allah Teala'ya yakın bulu bilen, hem Ramazan ayında uraza tutu bilen sabırlık degen eybir. Sabırlık degen eybir bulmasa, namazga da bik ağır turabız, Allah Teala'ya ihlasımız zayıf bulsa, bu vakitini urazanın da kaşıp bulsa da aşap ütetiren bular. Мәңгі sönmez nur.
Менә сез садака турында әйттегез дә, садаканы оң кулың биргәннән соң кулың күрмәсен дип. Кай вакытны минем уйлавымча китапларда да укыганым бар, садаканы күрсәтеп тә бирергә кирәк. Бер дусларым төне буе мәчет тирәләрен чистартып йөриләр, үзләренең техникасы белән. Бизнес җитәкчесе үзе утырып руль артына үзе чистартып йөри төне буе. Аның җанында йөгереп йөрүсеннән сораган идем, әйдәле сөйләгә әле бу турда. Без күрсәтеп эшләмибез дип. Әмма ләкин менә моны күрсәтә дә белергә кирәк ич. Ни өчен? Чөнки шушының хәтле җегетләр, бай җегетләр шушылай төне буе үзләре руль артына утырып үзләре эшләгәнне күрсәтик әле җегетләр дип. Чөнки бу инде бу чиракта үрнәк өчен, Аллаһның рәхмәте тарату өчен күрсәтеп эшләнә торган садака бит инде бу. Садаканың андый да була бит. Рақиб хаҗи бераз хаталанасың. Дөрес әйтмәдең. Әгәр дә кем Аллаһ ризалыгы өчен мәчет салдырса, мәчет тирәсендәге карларны җыештырса, кинетене шунда сөбереп чистартып җитәргән булса, аның турында, менә шушы кеше турында син сөйлә. Менә шуны тәкъдим итәм инде мин. Син сөйлә, ләкин син әйтәсең килә, ул үзе сөйләсен үзе турында. Әгәр дә ул үзе шуның турында сөйләп, менә мин мәчетне салдырдым, менә мин мәчетнең карларын җыештырам, мәчеткә фундамент салган вакытта мин беренче булып киләм дә фундаментларын салам дип әйтә икән, ул вакытны әйе рәхмәт ул кешегә, Аллаһның рәхмәте яссын. Әмма ләкин ул кеше шушы сүзләрне әйтсә, әҗр савабы кимергә яки бөтенләй югалырга мөмкин. Менә сез сөйләп утырасыз сәгать буе. Сез дә бит әйтик кайбер әйберләрне менә мин шулай, без шулай эшлибез дип, без шулай эшләргә тырышабыз дип сөйләп утырасыз. Әйтмисез бит, моны миңа сөйләргә ярамый дип. Чөнки гыйбрәт өчен сөйлисез. Тегесе дә халыкны өйрәтер өчен, халыкка күрсәтер өчен эшләнә торган эш бит ул. Мин әгәр дә нәрсәдер әйттем икән, мин Аллаһ Тәгаләнең Коръәненнән яки хадисеннән сөйлим. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында сахабалар, хәтта әмирул муъминнар, Пәйгамбәрбездән соң калган әмирләр, Абу Бакр разияллаһу анһу булсын, Усман разияллаһу анһу булсын, шулар төннә белән капшыклап әйберләр тараталар иде. Мискиннәргә, ятимнәргә, зәгыйфләргә тараталар иде дә, иртә белән үзенең курсиләренә утырып патшалыкны дәвам итәләр иде. Алар турында беркем дә белми иде. Берсе белгән каян җилкәсендәге булган менә шушы мазолларны күргәч, әйе белгән менә бу әйберне, бу мискиннәргә, бу факирләргә ризыкны китерүче капшык белән менә шушы фәлән кеше булган икән дип. Мин дә бит сезнең ише кешеләрнең, шундый эшли торган кешеләрнең җилкәләрендәге шушы сез әйткәнчә мазулларын, сөялләрен күрсәтергә тырышам. Әмирләрне дә бит күргәннәр, кемдер күргән, сөйләгән гыйбрәт өчен. Мин инде үз позициямнан бу чиракта бер ничек тә кире кайтмыйм. Дөрес әйтәсез, без ул кешеләр турында сөйләргә тиеш, ләкин аның исемен, аның фамилиясын, аның каян эшләгәнен, аның трактор номерын әйтергә кирәкми, шарт түгел. Тыңлаган кеше, ишеткән кешегә бер сер булып калсын. Ул эшләгән, моны бит мин дә эшли алам. Хәтта кирәкми анда ниндидер зур трактор белән мәчет тирәсен җыештырырга. Ә менә шушы мәчеткә бер генә булса да урындык китереп куйсаң, бер генә лампочка күрдең икән җомгада, менә фәлән люстрада лампочка янмый. Атна арасына кирип, шунда үзе лампочкасын борып куйсаң, яки шәкертләр Коръән укыйлар. Менә шушы Коръән укый торган подставканы алып бирсәң дә, ул да әҗр саваплы була, ләкин аны фаш итәргә кирәкми. Фаш иттең икән, дөньяда сине мактыйлар, дөньяда синең исемеңне әйтәләр, ахирәткә ул әйбернең әҗр савабы калмавы мөмкин. Мин рәхәтләнәм, сезнең белән дә риза, рәхәтләнеп үзеңнең позициямда калам мин, чөнки әгәр дә үрнәк булмаса, гыйбрәт булмаса, ул эшнең дәвамлылыгы барыбер шикләнә торган була. Һәм икебез дә үзебезнең фикерләрдә калыйк. Хәзрәт, әле киләсе тапшыруларда біз сезнең белән бу турда күп сөйләшербез. Мәңге сүннәс нур. Ramazan ayı kuru bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bir dua öğretti. Ayşe annemiz gelip ya Resulullah Ramazan ayında nindi dua kılayım degen vakitte kaybır şeyta anı aktık 10 gününden okurga. Aktık 10 gününde yakında Kadir kişisinde okuyurga gerek. Çünkü o Kadir kişisinde kübrek okulatrandığa. Lakin Ramazan ayının birinci gününden başlap mına şuşu duanı biz Rabbananı yatlagan şekilde yatlayık. Olda nindi dua Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afva fa'fu ganni. İ Rabbim sen gafu itushi zat. Bittim indi menim günahlarım bik köpünde nege urazat tutsam da barbar kabul bulmaz degen kişilerge mena bu Allah Teala köp günahlar bulsa da gafu itushi zat. İ Rabbim sen günahlarını gafu itushi zat. Gafu it menim günahlarımны, çünkü sen günahlarını gafu itushi. Mena şuşu duanı köbrek okura kerek. Ham Allah subhanahu wa ta'ala tuhibbul afwa. İ Rabbim sen gafu itini yaratasın. Menim günahlarımını gafu itip Allah Teala'dan Ramazan ayında bigrekte sıra kerek.
рәхәтләнеп сөйләштек. Чыннан да тыңлаучыларыбызга, Тәртип радиосының тыңлаучыларга бик зур гыйбрәт булгандыр. Бик күп мәсьәләләрне ачыклап уртага салып фикер алыштык. Шуңа күрә инде тапшыруыбызның ахырында безнең бик матур бер сәхифәбез бар. Һәр тапшыру саен бирәбез без аны. Без әле радио тыңлаучыларыбызны дуа кылырга да өйрәтергә, Аллаһ Тәгаләне сорарга да өйрәтергә тиешлебез. Менә шушы хикмәттән чыгып, бүген сөйләнгәннәрдән чыгып, сез ягыз бер дуа дигән сәхифәдә нинди дуа кылыр идегез? Иң беренче дуа, я Раббым, Рамазан айını күрсәк иде. Рамазан айын кәрергә, уразаны тотырга, изгелекләр эшләргә көч бирсәң иде. Һәм дә шушы Рамазан айында кылган гыйбадәтләребезне кабул итсәң иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиеш. Соңыннан җәмәгать беләсезме, менә күп кенә тарихта да язылган ул, хәтта явыз булса да, хуҗалар бар, патшалар бар, намаз укучылар бар, намаз укымаучылар бар, нәрсә булса да, без аларны сайлаган, без айларга буйсынып яшибез, һәм без алар өчен дуа кылырга тиеш, һәм аларга тәүфик сорарга тиеш. Күбрәк менә шушы җомга көннәрне имамнарыбыз да минбәрләрендә, и Раббым, үзебезнең менә шушы түрәләребезгә, хикмәт башлыкларына тәүфик бирсәң иде, сәламәтлек бирсәң иде, гаделлек белән хөкем итсәләр иде, Аллаһның күңелләрен җимшартсаң иде, дин исламга өлешләрен, көчләрен кертсәләр иде дип, алар өчен сорарга тиешлебез. Бигрәк тә балаларыбыз өчен сорарга тиеш. Балаларыбыз, аныкларыбыз өчен сорарга тиеш. Рамазан айында бер-беребезне гафу итәргә тиеш. Башка айларда аңлыйм мин, тиңнәр ашу килгән, монысынан җиткән, без дә ничектер үзебезнең рәнҗүләребезне дә оныта алмыйбыз башка айларда. Ләкин Рамазан айында шушы утны сүндерә торган, ачуны бетерә торган, һәм дә кешендәге булган шушы җәнҗәлгә алып бара торган, шушы хисләрне бетерә торган ай бу. И Раббым, шушы айларда миңа сабырлык бирсәң иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиеш. Һәм иң кадерлесе, Аллаһ Тәгалә безнең балаларыбызга, аныкларыбызга, балаларыбызның балаларына тәүфик, хидаят, истиқамәтләр насыйп итсә иде. Җөмлә дуа мөтәшә арвахларыбызның рухларын шат кылып, бәндәчлек белән кылган гынах хаталарын гафу итсәң иде. Төрле бәла казалардан, хавф хәсрәтләреннән, бала хәсрәтләреннән, сугыш афәтләреннән, ачлык хәсрәтләреннән, башка төрле фитнәләрдән, зәхмәтләрдән, сихрчылардан Аллаһ Тәгалә үзе сакласа иде. Тынычлык өчен көрәшүче юлбашчыларыбызга Аллаһ Тәгалә эшләрендә хәерле уңышлыклар насыйп итсә иде. Иҗрак сәфәрдә булган балаларыбызга, аныкларыбызга Аллаһ Тәгалә укуларында, эшләрендә хәерле уңышлыклар насыйп итсә иде. Шушы дәвам иткән сугышларда, шушы җәнҗәлләрдә тискендә юк булып, Аллаһ Тәгалә бөтен илебезгә, җумһуриятыбызга, бөтен дөньяга хәерле иминлекләр, тынычлыклар бирсә иде. Аллаһумма иннака гафуун каримун тухиббул гафва фаъфу ганни. И Раббым, син гафу итүче зат, гафу итүне яратасың. И Раббым, бәндәчлек белән кылган гынах хаталарыбызны гафу ит дип Аллаһ Тәгаләдән сорап калабыз. Тәртип радиосының Мәңге сүнмәс нур дип исемләнгән тапшыруына берилгән вакыт шушының белән тәмам. Кунагыбыз танылган дин белгече, узак еллар Татарстан мөфтие вазифаларын башкарган, бүген Казанның Бишбалта мәчетендә имам-хатиб Усман хәзрәт Исхакый, журналист Рәкиб Гаффар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге һәм бәхете, саулык, сәламәтлек теләп, һәм бәйрәмнәребезнең иң олысы Җомга көне белән барыгызны да чын күңелдән котлап, сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашабыз. Тәртип радиосы дулкыннарында яңадан-яңа очрашуларга кадәр исән-сау булыйк. Мәңге сүнмәс нур.